Skopje tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je. Bojan, dobro dojdemo u Skopje, kako si? Fenomenalno. Ja ovdje kad dođem, bilo da je poslom, ja se uvijek osjećam onako ko na nekakvom odmoru, znaš. Dobro, tako kod uživaš Skopje? A ne, ja dođem ovdje na 2 dana, ostanem 7. Nekdo донесохме во Дион на македонски специалитети. Знаеш ли каква е вкусна македонската храна? S obzirom da mi je prvi koncert bio 2005. godine baš u Skoplju, a sad je 2019. svašta sam probao i svaki put probam nešto novo, znaš. Ovo sam prvi put probao u Štipu, makedonska salata, gdje je to? Evo tu. To sam probao prvi put u Ohridu. Imamo i ajvar. Ajvar, to naravno kod Suzane i Zvonka, domaće uvijek dobijam. Tako da najbolji ovčji sir sam upravo ovdje probao, tako da što se tiče ića i pića, žolta rakija, makedonsko vino, vrhunski sir, šta ti više od toga treba? Не фалиш во Црна Гора? Ne, ja to imam, crnogorski mi je nekako, to mi je domaće, ali moram ti se pohvaliti da recimo bez obzira na sve to, rakija mi se više sviđa u Makedoniji nego naša crnogorska. Da, pitkija mi je mnogo zato što ima ukus konjaka recimo tako zbog bureta ono gdje stoji, tako mi se to mnogo više dopada, ali okej, ne žalim se ni tamo ni malo. A što praviš u Skopje? Radio sam novi spot za svoju novu pjesmu i 8. mart, to je neki datum kada će izaći sve to. Ova pjesma prethodna koja je izašla negdje oko juna mjeseca je napravila zaista jedan prelijep posao, mnogo je dobro prošla. Ти од Црна Гора се пресели во Белград, колко време живееш таму? Od 2003. godine, znači evo koliko to izlazi, 14-15 godina, 17, koliko, nemam pojma. To je to, znači dosta jedan dugačak staž, skoro, kaže eto sad imam 34, pa skoro po pola života do sadašnjeg proživljenog tamo. Добро, сега освен пејач си бизнисмен, знам дека работиш со мермер. Da, to mi je Има ли neka... пари во тоа? Vidi ovako, gdje kogod hoće da radi, uvijek će da zaradi, tako da nema tih problema sa tim. Znaš kako, ja sve to gledam kao neku igru, kao i muziku. Ja muziku prvo gledam kao ljubav, pa tek onda kao posao. Македонија те сака поради твоите песни и те сака поради твоето пријателство со Тоше Проески. Da. Znaš šta, Makedonija je imala svog Slavuja i iz cijele te priče treba da nauči jednu jako bitnu stvar. Da treba da stvori novo. Treba da se nastavi dalje. A koliko je on radio i koliko se zalagao, to govori sve njegovi rezultati. To je nešto što je nepobitno. I neko čije pjesme su i dan danas tu, i neko čija uspomene i dan danas tu. Evo, prošlo je toliko godina, mi dalje pričamo o tome. Što znači da je neko pametno radio. To je upravo to, kad imaš ljubav prema poslu, sve je moguće. Со кого спиеш? Koliko spava? Со кого? S kim? Sam. Šta ja ti kažem, brate, sam sa milion jastuka. Ako i zaspem, pošto baš sam mami pričao sad skoro. Čovječe, sinoć sam zaspao prvi put, posle duže vremena, 5,5 sati. Како се допаѓа Дион? Ovdje sam, čak prethodni spot kad sam radio, za pjesmu kao da se tu dolazio sam baš ovdje da jedem. Sviđa mi se ovaj restoran i ja kad mi se nešto dopada ja ne mijenjam nikad. Znači ja u Skoplju nikad nisam promijenio hotel u koji sam prvi put spavao i dan danas spavao. Ne volim da mijenjam dobre stvari, ne mijenjam nikad menadžere, knjigovođe, advokate i prijatelje. И ресторани. Restorani. Да. А фала ти на интервјуто, ова е за тебе. Вратно дамо емисија. Имамо и од наши неки поклон. спонзори, да. Тоа ти е за лице, за коса, за тело. Што сакаш има? Da, ja sam inače, hvala puno. И за крај, дали можеш да ми кажеш еден црногорски виц? Jao, čovječe, uhvatio si me sad, čekaj. Da, gdje Crnogorac drži pare? Ispod lopate. To nikad ne dira, znaš, to se drži tu, I da, jedan strašan vic, to sam čuo skoro. Pošto mene stalno zovu da mi pričaju vice o Crnogorcima i kao, da se ne uvrijediš, ako neću, brate, pusti mene, ja ću.
Majka je pratila sina. I sad majka i ćerka stoje zagrljeni ovako, majka se ubije od plača, plače žena, rida suze, ne može da se, ko na sahrani, drže onako na aerodrom. Ćerka se okreće, a da majko, nemoj plakati, ide za Ameriku, a ne za Beograd. Vratit će se.